Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union Jowai Circle hakas ngibalang hapo ka jingilam u presiden uba yu ane suciang kalayo banya kendo ya ka medical superintendent kabadai pet ya ka Jowai Civil Hospital Yalong halor ka jing u jing ipat ba hakbe dai ba ka jing le scanning lanip USG habayo ya keren baka medical superintendent kalapan pau bala asnem tam don doktor badai ban pet nakabanta ka USG nakalyang ka medical superintendent kalayo thuru baka hospital kadon kami ki doktor radiologist dan sonologist. Nakalyang kaseng kalay kendo riu Dr. KC Ajar di MHO ka West Jaintia Health District hakane hi kajuk kasngi madula kularu banchim kya lor kataya benta. Kaseng kadon riu ka jingkarmen scam bahadin katukan nipor ka Jowai Civil Hospital Yalong kan yo no ki doktor ban pet nakabenta ki bawan de scanning kenang baki pat ba ki bawan na jan na jengai kan lat ban let ki bai pat ki jaga sumar. Inaliang ni Jowai Circle ni sungi Rawan HMI gawa MS Koto Pai yang Jowai Civil Hospital Yalong hawai to jingnam yang pai ba ni benta yok gi ulet scanning kita ya Civil Hospital Yalong dan wan HMI buka dia kelami wanda kanal di jinge wa doktor ni benta pai ya ga hawai to yang scanning USG jadi nite inalai chempe wa DMHO ni resmi ada no di chem DMHO di kelami itu jinga yang panba ada bu di kor jindawa dan yang selesai bu gi doktor atau pan ya ke USG ITB tempat pak ro oleh scanning nanti support kapten lagi terus wasam